kubor nagaslem jong unausan hima. Nang tangi don ko ipat ke jinge kut ke jongi ba kaliang jong ka Garo Land State Movement Committee nilayo banya kren hakidi ki banai Julai ki baladep ba kandon ka coordination committee na ka benta ban pria sekrang ya ka separate state issue ga Garo Land na ka benta ki Garo Khasin State na ka benta jungi khasi de ya ganeru na kaliang ka party nila Shim Garai bahkan sadon ke kendu pat sajisin bat ke GSMC haga bangi kwa ban punya syafrang ya ke movement ke cungi ke jingdawa ya ke separate state bat nakaliang ke parti minta ke sing lapan kreru ya ka jingtho ban pensai sikipai ba ke balai ba ka isya SPDB ke dawa ya ka separate khasi state te nakaliang ke parti lapan kreru wat ban penmi pai ba leng ba jong pikilat patai kubor la kalong leng ba elektronik ne ke print media ha ka ba ngin pen i sha ke jai ben ri ke jongi ba kini kinong rim kitan kumba ka Garo Land State Movement Committee ki la don ya ki jing pen sai pai ba